Na iya ko sampajang berarti alewe tuh. Ko sampajang berarti alewe. Magi nakada alewe na sabaya tu sampajangi ko tumak bicara syariah berarti as-sumpana wa takalewe. Iya ko tumak bicara hakikat berarti as-sumpana jiwa. Na iya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibua dosa. Iya naro as-sumpana jiwa. Iya to sinareko hakikat berarti as-sumpana rasa ya nariyasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe tulipada ko angkay hadare ko Allah Ta'ala. Tapi iya ko ma'rifat ko sampajang berarti napatagdeng ni alena. Iya ni angka pongin. Jadi marajira jitu ko kuromatu tingkatan na. Iya na to ko patareka na dapi ipuncak ma'rifat makadani tu harang ni mas sampajang. Paham ya? Jadi makanya itu ko patareka di puncak ma'rifat harang ni mas sampajang. Iya ko mas sampajang ika pere magay. Nasaba iya ko makade iya mas sampaja berarti napisahkan ni alena si bawa pun na. Na iya mas sumpay tepat mi si bawa ru. Na iya ko alemu muangga berarti muangga i alemu terpisah. Sehingga makanya iya ko nangga alena mas sampaja wati ka pere. Yan ro na jajaja ta salah paham nga. Angka tau makada berarti ko dena sampajang berarti justru ka pere. Kalau kita mengatakan, dia mungkin masumpah kak kinitannya pun Allah Ta'ala melengak peringaran. Dia tahu mungkin masumpah kak kinitannya pun Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya gaya punai, dia gagah. Peringaran puluh kumi pun Allah Ta'ala. Watak kalewe puluh kumi pun Allah Ta'ala. Peringarannya rasa puluh kumanin pun Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadaku ya punna. Berarti kepereko. Yan na tunakada. Ya kuya masampaja keperek. Tapi, agay pala. Atan na pun. Kaya begitu. Yan na tunamega tahu salah paham pak. Ya ko nang kalinga bawa mi tahu maka iya ko masampaja ka pere berarti wah dia na sampaja na tremega tahu dia na sampaja na salah paham. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi itu bicara tareka, tania bicara syariah. Dia nawat dingigat telok ko syariah. Apa iya ko upasangi ina tu nakada angkai na de inangka. Iya ko maringerani berarti dia na ringerang. Iya ko dia na ringerang berarti maringerani. Itu mana saulun itu? Malah selalu kaya yasak ko makade angkay na de ya ko mingar ya ko angkay po Allah Ta'ala ko paringaramu di na mungkin mingar sewa-sewa di na mungkin mingar sandalamu ko mingar po Allah Ta'ala tapi ya ko mingar sandalamu di na mungkin mingar po Allah Ta'ala iya na to nakada angkay na de inangka ya ko angkay paringaramu lori ponge mingar berarti tak dengilangi tapi ya ko angkay langi pasti tak dengi ponge iya na to nakada angkay na de inangka paham tapi dia nulle metta itu, ya kau Allah Ta'ala ngara, dia nulle metta. Apa kapan mettai? Yang itu disebut syatahat merendah itu. Tidak bisa lama. Makanya kau mas sempajang. Ini mani angka onroy yang penting dia na kosong, aja na kosong. Takbiratul ihram apa si supungi? Watak kalewe kedo ya hemasom palimewe, paringarangi pengololori pong Allah Ta'ala, penat dinge merasakan kehadiran Allah. Kasih lengang. Leng itu penat ding. Lengi peringerang. Latina manawa. Gitu. Dia jalalo tanda manawa ya kumakalaki makui kapa modele na pungi mana manawa niya tu. Iya ko pakai bentuk nih berarti Allah sudah berbentuk. Nih aku berbentuk berarti angka pamulan na angka capak na berarti itu tidak boleh. Nah sabab laisa kamislihi syai'un. Jadi peko boleh merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa nih. Tanya mata ulu melo ipake aga pale mata batin. Jadi aku to kayak betul ini mani komiki mas sampaj. Ya to moto itu riolo nasaba nak guru ye apa ya to ko agama telu. Kajian tauhid. Kajian fikih. Napa kajian tasawuf. Iya ko kajian tauhid ilmuna teologi sana. Iya ko kajian fikih ilmunya itu hukum. Tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oke itu menurut. Iya kok ilmu tasawuf itu masuk adab, akhlak. Makanya kok guri tauhid, nadena sempajang. Tidak masilah surangi belisi. Maksudnya, jadi ya kok guri tauhid, ya sangi ilmu tauhid, ilmu misangi puangnya. Ya kok nisangi puangnya nadena sempajang, ibalisi lopo nanya tuh. Apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Gitu kan. Jadi aja tak kada, matandre pahanna tapi dia sempajang, salah itu. Betul memang malah dasar apa ibalisi makwa nisabunna tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau.
Yang kedua, ia to sinareko matandre tisang ahlak. Hakikat tisang. Tasawuf kita pahami, tapi deni risang deni to masampajang. Ahlak ini makanja. Agak beda dengan kapire. Makanja ampena tapi dia nasampajang. Nah iya di salangnya ang kaaturan na magampa dia ko ceki masampajang pak. Maka gampang. Kau kata maka mari kita nang kewajiban. Magampa ko ceki masampajang. Aja mana ta salang, di nata sampajang. Maka gampang. Gitu. Iya kung kataw makada masih yan ang kaparenta sa padya makada magampak salam mumpay ang kaparenta aja dari mencegi salam ni selesai dia gaga babam mo ko dia mencegi salam jadi kung kataw din nasampaya pa na makada dia may masampaya aja bawa mo salam apa iya mo salat konsekuensinya angka tapi iya ko din nasalat urusan kani pangalatale urusan mo nga magkiro jadi iya ko salangi konsekuensinya angka nasaba magay ya toro kaya pa angkaon rami tonrin law matu. Kemudian, ia komatandre pikin na te, makanya ipahan hukum-hukum na. Nisa tata cara sholat, nisa makanya rukun na sampajan, nisa hukum-hukumnya. Tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya itu. Ay ko ahlak na degaga tahu pak, maka kanya sampajan na. Tapi dia napakalabi pada narupa tahu. Madari na lapo bawang utu ikumani. Gaga maluta-luta. Makanya ilmu pikirnya, tapi ilmu akhlaknya hilang. Itu bahaya tuh. Itu kan. Jadi, iya tahu pak disangang makanya tak boleh manang ya. Guru manang nih. Guru ki ilmu akidah tauhid. Guru to ki ilmu fikih. Guru to ki ilmu tasawuf. Ya kok tasawuf itu adab. Ya kok fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajangnya pak. Mega je tahu. Namo fikih na masalah tuh. Apa iya tuh sampajangnya ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakal lillah. Kikero. Fatihah. Di nawat di Fatihah itu dia nak kedo timu. Sinin na ulama pikir maka nang kataw masampaja dia nak kedo timunna. Dia na sa sampajanna magani. Nama ka apo ay kataw Allahu Akbar. Awe matamusumi. Dito ka ko di. Pakedo timunta. Ipakedo. Bismillah. Masausaw. Maka dia desa ekonomi tamasampaja pada titi majarajo oninna malaje kong kay ti majarajo ko wae monito makwatu masausaw nang kalingan do chilecede tapi iero ibaca nareko iero rukun kauli tega Fatihah makor ibaca pero de na chocho to makobawa itu sampajang ko lalangati mi masih jam memang ya ko to atin ko sampajan na daga palawangan na tega kasi sumpu-sumpu pada may ko kataw mangaji na lalangati masih tama makanya mangi bawang ni makotiha iya na to nampay isuro ki korang warat tilil Qur'ana tartila deto na kada ko parenta na gamay paroy mabalo yang kalinga sa mo de ipakanjaki ni bacana betongan na makanja menurut ukurata aja to siya na standar na to makanja may masada na yala maka dia deji masiri ka pa maka kanja sada na yano na puangi mato malingi sada ni semua maka na makwa kanja na sada na mako may mamiro ito aja na ini pasti na sa masiri-siri ka sa de na puang Allah taala mo mangkalingay na sa maka na masiko meto miro sada walingi mako meto miro marum na ro aja na kan katuto makruwi nya mo pa sa diyang kalingay yano machanno sada na mawat to na nabitang katuto makoro maka kanja sada na isa nabitan isa sabay kato sahaba makarwe de baja pada kanya na kami matuto to iko to tudang macurita maparomosa dan tapi ako ya mengaji hoy makarasa yang kalinga makome matiyalin ko po Allah taala aja na tama susah sa dana meto si jajiang ngi tapi ipakanjaki ro manuru ukurata kemampuan ta padamiya sa husu to sesuai kemampuan tapa ta maka makomi ya ule makoni sapuang maka makomi to mi kemampuan na iya nisa pada dia ko na sikola to isuro maja maka dia ko si Dimetre na bingko makome mga pa na SD kasi yo po ko taw malopo na si Dimetre maka makalasi ni ini makiro jadi iya ko sesuaikan kemampuan iya na to sampajange eduen rupa ang kasampaja sanrelan sulok ko Allah taala na ito masurog ang kato sampajan nabitay pangakuang sampaja sunna asan de to gaga nabi pa ipapada nabita kadudukan na iya na bilang na perintah po de kaya sama kada perintah nabi perintah po niya de to gagay pasanren ko nabi yan na to ampay satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah na sa baang kaibali pasanren ko lena
Magi na kaya sa sampaja sunnah. Sampaja sunnah tahiyatul masjid. Dito to makada sampaja perlu tahiyatul masjid to. Dinang ka to. Tapi kan pada bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram kay mati baca ko to sampaja loro. Do iftitani ya mato. Roko ki mato matahaya ya mato. Gerakan na pada mo. Di nakade ko sampaja sunnah tahiyatul masjid. Aja na to rokok, to suju bawan de pada akan membedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua, sandarannya itu ibadah, semua perintah Allah tapi ipangakui nabita. Nah, iya na rumatu sunat-sunat eta jamaah itu, tala poroloko tu nabita, angkat loko po Allah Taala. Iya na loko nabita na tu mancaji syafaat. Iya na tu nak nabita, ya komelo ko sibawa ya akilalan na suruga, pegay suju. Masuk nero sampai sunat. Tanya sampai perlu Pak dia nak ditambah sujud na sampai perlu. Iya kok apa nih? Dan awak dimakan namanya masa di masa pejalur mereka kapagan 12 dia biasa. Tak ya Pak, iya kok sampai sunnah wadi. Angka ya sampai sunnah mutlaka. Kulo ko manidi meki jame sirat wadi. Magalagala ki masampaja Pak. Iya tuh sampajangnya dong. Pede meja idon na pede makanja. Ini nanti ampai Pak ko makada ko pura ki masampaja mangaribi. Aja na tangaji. Loh, kita pura masampaja mangaribi. Aja na tangaji asam paja sunnah ki. Apa rogi kisah diko dia na salah tapi aku ya rogi ki apa angka sampaja palawangan na mga ribi isay makaraki sampaja sunna awabi na pada ko to masampaja sunna 12 taong itana na iya ko to mangaji na mo ibaca 10 gesok de to nule dapi apalan niya jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu pada kok bangi teh wading isa mangaji tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tahu aga pale ibali bangin apa ibaca doa sesudah asar supaya nalingi syafaat nabita. Wadi sa mangaji, wadi masampaja sunna, tapi rogi ki nasa angka ibadah pas. Tabahan ito? Iya ko di mo patapahan makunrutungan. Jadi angka jadi maki angka ba ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si komelabu matan nasoy, aja to siya tas sampaja. Aja tas sampaja. Kumelabu mata nasoy na macala mata nasoy kan kalabun na iya tas sampaja ina natin niya nabita na pemaliangan makida na macala mata nasoy kan kalabusisan na namo ile joko ko tiya tetu isure ta sure na patame na mo ilala patame aja mo sure maculi tutu jandela mo tutu ipinti aja na tama jingin na sabak disebut tandu setan masuma nang ijing ko to pa na pimi masumpa idi isuro ni tama yupi dia na tanapya masuma selfie aga na sunset setan tapi dia tu nak kata tanduk dong deh sesak tepahnya ya dia na melo labu matan nasoy na sabak waktu na nijingi masompa ang haji ni ini ya na tunang kana rampe tau pandita pa hikmay makada nigi baca apa surah aga wasyams walail kalau surat bil falak kalau surat binas apa surah dibaca ko melo labu matan nasoy sekitar 7 menit melo na tama ngaribi ya ko latunya tepai surah tabaca barakana najami tau pandita itu berdasarkan amalia yang turun temurun nigi baca ya today na patu tu dalle na pada we busi tidak terputus apa surah wasyams walaili kalau surat bil falak kalau surat binas tapalakmu ya 2 itu oh iya alhamdulillah wasyamsi walaili de surah ke-91 dan 92 sidepe ya tu jadi wasyams jolo napa walaili ta baca napa kalau surat bil falak napa kalau surat binas iya kau anak masih sekolah, namo 2 misura na baca. Wal syams dengan wal laili. Maca ya tu diberikan kecerdasan dari segala arah. Dia nasi rupa minunri maca. Tapi melo pilabu mata nasoy, aja na sampajang mengaji bawang. Ya mion na ko pura ni mga ribi, ya ko ya wadi sa mangaji ki, wadi tabaca waqi'a, wadi tabaca tabaraka, tapi amalan paling bagus salat sunat. Ya sani sampai sunat awabin. Kan jalan da ya. Nah dia gak tahu mulai masa paja sunat 12 tahun ngetanang kagak. Dia kagak. Apa ya dampingin dosa 50 tahun. Sebenarnya. Nah aku mengaji makanya maka ada melo apa kak baca ya suratul waqiah Ustaz. Maka gampang asam paja sunat nih tali pengumpu. Nah maka gampang tuh. Gampang tuh. Maka dia apa lagi? Patatongan nih korang. Napa baca? Wadisa ang kalalo pendapat perlu ko pangulut ta Abu Hanifah maka napay ta Quranin yak katani 2 sabu ni apalan jadi ro pangaji pa aja na tuli HP manu ita moderato ni ita makoko tuli HP man ito aja usahakan ni na Quran Quran ni tala tapake aja na HP
Magay, di na pada tuh, di na pada. Walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran, tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya, jadi ayat kilalan na HP, ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi HP tidak dihukumi Al-Quran. Itu jadi si salah. Itu. Jadi tapahangi. Kemudian waktu angkat tu waktu cek de imonrin na subuh de to na wat dito masampaja de na wat di pura ni masampaja subuh tama pi waktu solat sunat Isra na pakiwat di biasa ubah hasok ko ramalar tu na biasa ramala maka dia tu solat sunat Isra pa ang kedua telu tau panrita maka dia tu sampaja sunat Isra adalah solat sunat duha di awal waktu ya ko iya berdasarkan pembacaan dua telu hadis ubaca si bau penjelasan ulama saya kurang sepakat. Maka dia kuyar sampai sunnah Israel duha di awal waktu. Magay, apa sih salahnya? Ia sampai sunnah duha, wat ding jama ko bola. Di awal waktu. Tapi ia sampai sunnah Israel dia nawat di salim masih si salami man. Yang kedua, ia sampai sunnah duha di awal waktu. Ya kuyar duha ko hadis dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama. Napa kulu Allahu aka 10 rakaat kedua. Bisa mau tajamnya kan? Dia benarkah? Wah. Ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu hadis yang disandarkan langsung ke Nabi bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dia Nabi tak nigi mas sampai sunnah duhari pamulawat tuwe 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatih ayat kursi aka 10. Rakaat kedua sesudah Fatih keluar lagu ke 10 maka ia tu tahu pasti laya masih aku pun Allah Taala. Nabi ta makada. Besa mo tajaman niya ro de pa? Tak gangkulyang inamochi cemmi yan tunang kapasan na tomato tadiolo makada. Pa kita panditay mak guru berdasarkan hadis ini nasa jamalalu ya nak sampai pam masewe namochi cemmi pupuramuko ya masih. Yan tu beso pasangan niya makada aja lalu na de tajame sampai sunnah namochi cemmi sa umur hidup. Jadi magampang mo to ayat kursi ke 10 to. Salah paling kali nga kamaki maka kamaki surah Yasin nga ke 10. Marana itu. Paang ka jamaah ko nasa we malampe-lampe tustas ko surah Yasin nga ke 10. Kendre mak guru tayo. Tumakadami ayat kursi nasa surah Yasin. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali. Tapi cicami mak bismillah. Kulu Allahu ke 10 wat dingi patung ke bismillah. Paham ya? Pangupuna ya roh. Iya to si ko sampai sunnah Isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salame man ni. Apalan na si salatoy ya ko sampai sunnah duha di awal waktu pamase ya ko sampai sunnah Isra pada ko tolong umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Si salah yang keempat Pak doangan na sampai sunnah duha ya Allahumma duha ya to si ko sampai sunnah Isra doanya itu adalah nur si salah. Jadi kalau saya bukan memang silangan memang tuh ya. Iya. Cuma sampai sunnah Israel terikat oleh waktu dengan keadaan. Dan wad disalim masih. Wad dimuki masuk mimak jenne. Ya ko duha. Namo ko pi kantor ini jam. Wad di ko pasaya ga ko to mak buka to ko to masampaya jolo napi pamulay mak balu ede na marigag. Ya mi ko pa balu mano kiname ga tay mano aja na ko ro. Jama me manginapan jong ka pa agka to. Iya. Jadi onron ta makanya mapacing. Makom itu sampai jangan. Kemudian maka kaon na angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak. Maka da to mau Pak kita bersyukur sekali. Iro Nabi ta suku-suku memang topat tulun na napa mati. Suku-suku. Jadi sinin na calai wat dingi yonroi masolan, yonroi icalla puramana ni bendu Nabi ta. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina. Nah, iya loh. Ya kung kataw makadamagi nioli na bitta. Sitongan itu sampayange hadiah mi. Iya poko linuriyahu min ayatina. Apa iya ridi melo iyola lalakuburu sakaratul maut lalakuburu pada masyar siratal mustaqim mizanullah. Di mana yola romatu? Kemudian antara surga dan neraka. Iya mana romeyola? Pole mana ni Nabi tamitay.
Oleh mana Nabi Tamita? Iya na to ampay makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan na sabaya Nabi Musa ya curitam mi suruga, deni pitang. Nabi Ibrahim ya curitam mi neraka, deni pitang. Iya Nabi mapamulay lang isi diletuk pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa letuk. Si runtuk langsung si Bapong Allah Ta'ala sipak bicara langsung. Nabi Musa kan kami sipak bicara deni tepong Allah Ta'ala. Nasabak ninlaw na deni pala maka tepong Allah Ta'ala dia mulai napay nur na Nabi tapi tamak betu buluy marana Nabi Musa dia mulai. Iya Nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka kecuali kecil di Nabi pak angka ko suruga makukuh. Ko menurut riwayat. Kecil di Nabi kan ko suruga Nabi Idris. Magi nang kakusurugan nakalasyan ni malaikat. Iya. Nakalasyan ni malakul maut. Apa napodangi makade malakul maut. Mapadi ka ko mate. Makade malakul maut mapadi. Asa meka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilaw permission aku pong Allah Ta'ala. Diizinkan oleh Allah icabu nya mana narasay. Sen na puri udu nya mana pura malaikat nasang neraka lo neraka meka mitira neraka. Pertama ranaka macam ni, dia pernah nacan ni nasa ipasuka, dawa ka rajing jam jam pun. Maka rajing onroga, dia nulay, nasa bawa ka law suruga. Itilaw suruga cia masu. Napodangi mereka nasa ya aku nak monro, dia nulay masu maka mereka dia na coco. Dia na wadi monro tek mesti boleh ranaka jolo nasa wasa boleh di si babon na. Podangi po Allah Ta'ala maka din kero tamu dia na may masu. Napuji nyokoro dan dia tinggal sampai. Iya, itu Nabi Idris itu. Iya to na Nabi malolo, jempu inabitta. Oko lagi. Nah sebab itu jemput Nabi Adam toh, langit pertama kami na Mariawa. Padahal onron Nabi ada kapal suruga. Maka tandre onron na pa naloko onron kami na Mariawa. Iya na tu ampai Nabi ta si runtuk na burayatina. Pada mo kong kapala dinas manca di guru sekolah mapat di ulu itu. Kapala dinas pendidikan napi paca di staf. Menteri napa manca di sana. Manca di petugas biasa. Merajin. Iya ko masyarakat biasa manca bupati. Dia itu nama susah. Maliomi. Tapi aku bupati mancaji rakyat biasa. Dia na tunah kada tahu panrite, ya kong katau no onronna lo musiarai. Obati hatinya. Tahu pura sogira dan atap pabangkar ro aja lalu tama bila. Ayo po katau kasi asin na sogi aja mo tamala mana. Pa manyamamu itu. Ayo po mi katau pura sogi na bangkar ro eloki. Ya ko dito nagagata lo miti na suwi pati paya kasi asito na. Na makir. Jadi aku nggak tahu Pak, makanya sitongan apa? Iya patut syukur aku pagi jabatan. Iya. Terpilih menjadi cama aja tak syukuran. Apa itu fitnah? Paja pi menjadi cama na pakai syukuran. Karena terbebas dari fitnah. Iya. Ya kok kepala sekolah ki aja tak syukuran, paja pi. Iya. Makomoga po sidra? Tabali. Oko ni masalah na. Mega tu agak je pak sigilingan ko kampot tapi mako mana mo je bita. Mega agak sigilingan keka. Iya ko tahu sogi maka majasak ka. Iya ro tau kasih terima kasih. Sigilingan ni. Tahu sogi terima kasih ko tahu kasih ko nak terima sak tahu kasih. Aja na dito sogi maka terima kasih. Terima kasih. Aja na iko. Magay. Iya tu tahu kasih ko dia na terima sakka na tahu sogi dia na madosa. Tapi ia tahu sogi kode nali tahu kasih sakka tak dosa. Maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin berkat dia engkau tidak berdosa. Yo puidi tahu kasih puang, iya puang, kepuang. Sigilingan ya tahu. Tapi mereka tahu sogi nasat unjuk na tahu kasih borona. Ini tahu nama lagi ini tahu na ini sempat terima kasih begitu. Mestinya itu terbalik. No? Pada itu kau mengaji tasawuf, dia itu kata sikit. Kagak tahu sikit. Dia kagak, maka dia itu pandite. Tahu mangom itu engkau. Yan ang kataw makadasikip pa yan, makari ko mag-alak minlaw. Dyan ang minlaw, tanda din masikip. Makanya bab tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Nasabah rezeki itu cukup dan lebih, tidak ada kurang. Jadi aja na minlaw. Iku ya tipe pakai maka daw nak minta bantuan. Ada na mo tala proposal. Itu. Kan begitu. Tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu, Pak. Masih semetoko. Makanya kau mak guru teh tasawuf. Napa dila ko pikir, itu namanya masalah. Bicara hakikat, napa bicara lahiran. Angka to bicara lahiran, natahila kolot hakikat. Masusah. Iya dokter jantungnya, Pak. Napa kini tanah saya mabolo wiri matana, kan na jantung. Nanti napita jantungnya.
Nasaba na siya ni ang kakoneksin na. Iupo ko makomati ito si tongan na hindi. Dalam kehidupan begitu. Napairita ka na tao din na huso masampay. Nakato masampay niya makakedo kagili-gili. Ni samana labio rumore yanyo rumalasinga. Ano kaya ito masampay ni samana tumure? Dito ka ko. My God. Dito na, yan na makedo ni mammo. Di na maghuso ito. Makutiha, aja na tumabela, maradasa sa pirioto na ka sa pirioto tuli ka jili-jili. Di na focus siya to. Makwiro, usaha ka, itan garit tao mahape ko focus siya. Madarito da mo, buat ko si dape na din ito. Sampu pinasaga ro. Si dape iya Nasa ma-focus makumati ito agama. Yan na focus matokyo ko sampajang. Di na to ka ganggu. Di na to nakalagurutan ko kataw makaruk ka na na. Dito huso. Naman din na maruka dito huso. Alasan itu kare mana ka to masampaja tulita wi minaw na may magay nasa maok ko milahirang ni monro tuliya mi Romelo na pakanjaki bacana de na pakanjaki asi din na si bapuange ina to nakada hudurul kalbi ipahadir iyat irasakan ni kehadiran na po Allah kan kamo anta abudallah kana katar sumpay po mo pada komitay pako ni ro coba ni kare Allah maka naita ka ito, naita ka rokok ng kalingi kong paupo. Yan ito, ampe ito, barbisi-bisi dengan Allah. Ya ko suju ki maka suju ka riolo na pong Allah Ta'ala. Itabacan, subhana rabbiya. Ya ko pwede ito lemis sa gibatuangan na. Atit na ito ni maka Allah. Allah. Apa sikirin na ito Allah. Tapi Allahu Akbar. Aja na lappa ya rilalang Allah. Napatuloy pinatlingi maka naita ka pong Allah Ta'ala. Tulis si sambung niya ito.